Što do mene sve? Završamo 10 minuta, još 2 minuta. Još 2 udar. Još 2 udar. Kako to je živi? Evo, ti mi nije sve kad si kreo. Dinar među dva, još jedan, ajde završimo to. Sopo. Uvijek biti žulja. Može? Može? Se me mori. Na kraj neću. Čestita ovo. Putar, kako te? Bravo, 10 do 3. Ovo je jedan svijetljer, evo snimit sam nas, ajde snimit nas. Evo, nas dvojica, uraditi nešto toliko do sada. A imam naš asistent, crveni sport. Evo. Ajde. Просто видите, что он умер. Evo mušika, nije se sad otići mladeni mušika. Da, to je taj strah od mušica. Ovaj uhvatio udak, pa je.
čulo na pismenom ruskog jezika. Kako može zaključiti, ja ga daju brinda. U redu, radit ću. Evo nas u Vrnjačkoj banji. Evo ga Jasmin, Arsen i ja i Pile. Evo ga, Bačak. Da, ono što je ostalo. Dobro, pivo, Fanta, majonez, ketchup i lepo nam je, ono. Sve ti vidjavite vi. Jasmin je kjera, gospodinu, Pile, da.